Paidi tinio ko chong kanalai fina tinio ke chong kanalai make Yesu Kristo bung thui no chemye ba chamani kautmano tinio chong kanalai na abo Yesu phaipu o abo khruchne msini ke ha afi hinyau nai thoma ke brau bai palkri aru mitre si churau ke bongno chole chupagrana no ha hingye saknar ha ake bong brau no sa angle bini yau ni khil mara bai abo khil mara o yau sui su sunye bini mbara o tangye manaya singkhe khase khatimaya salchai ni yau gu o bini si churau uchi abo no o tonglai phiha afule thoma pho brau bai tongu dokarau phongpai yamo himba Jesu brau ni undul o ba cha phaiye sa no ni msingo kha khoma tongthu arfu bong thoma no sa nini yau sui su singya aini yau no naiti nini yau bai tangye aini umbara no nai faidi khathu ya hata ong sidi himba khathu ne ha se ong sidi thoma arfu le saha okju bagra aini isor Jesu bongno sa nong angno min bo yede khathui zebru nu ya pho khathui nei brole hamka harimita khoro naiti Yesu Kristo purthim bi manano tikho na hale tini bungle cross ose pap no bung chemye tini bung ba cham so tini bo sumu be zo tini yo no ye khati munus la ya no ya ye khati ne ro se tini yo isor Yesu Kristo bung samodin ke barik pal sa wa ne sau almita kuro chong no ye khati munus la no ya mari khati ne ro se barik pal nang ni phaidi chong je thing jaga ba tongpo chong wai so ma chong sai le ye tungna chung sason bo pandawa ake khat ne rom bo pandawa ake tui phangran bo pandawa tini purthim bi manan bo pandawa chung je thing jaga ba tongpo chung kha bo ake chung wai so ma chung sai sa laina moming ke Yesu Kristo se tini yobong thui no umching ba cha agodin kina chongpo Yesu Kristo ndingo chongba chanai harimbo isoni kautma the thani chung sayak nale monebo tre chung chi mai nai isor chung jotoni sakawak ta ki srapuri tho